Iyang o kasalelia main ko. Yet Rongen Weeket nan Pohnpei State Legislature. Program watch kun kau na patasang opsin PIO dan apolo kawai ten opsin speaker. O ngay sapol mamay luto sintiya liwat kar me bansak sa karego chon way out ban wrong watch. Puwagi ay ban pachonin lang. Way menchi ang kiyay chungal sa karan kaping o wow lap ang kupuran nilap sa machay coach. Ay chungal sa karan kay po niyo wow lap ang kupuran erokso ko en Pohnpei yu. Wow lap ang kupuran ni sanan kan ko. Pachowan wow ko sa palmarlukan ko nanalang ko o nang kanyay ko. Wow choror to ko sa palmachel kap na en Wayne Pohnpei. The Honorable Stevenson Joseph. Karyawan kap na Honorable Francisco L. Yuanes. Speaker an puinong kawata ko sa net kaysa kay Wayne Pohnpei. The Honorable Marvin T. Yamanguchi. O yang amoy Honorable Senator Scan Coros. Son ko pong labalap and Wayne Pohnpei, the Honorable Nelson Joseph. Yang amoy son ko pong kan Coros. Labalap kay ti kan Coros ng Belian Chiyak, Momotso o government. E chungal wawan kaklaleng chon Wayne Pohnpei yunsak. Sanga chanan kalal lel maslikan kalal watch. Rakach o Coros pacho nan program watch. Ni February parang kauno riyakitriya isak payo, Senator Isaac Whitewood pachotasang Wayne Pohnpei ong nan Wayne Rook. Puan kak pachang penene o kauna pata epon pen kapinseleta lan Congressman Florencio Sincoro Arbor. Ni February silu parang kauno riyakitriya isak payo, Vice Speaker Honorable Makar Michael, Floor Leader Honorable Atsan Apram, Senator Metaros Mina o Senator Tentilui, Pilpacho Tasangar Wayne Pohnpei, Ong Nan Wayne Rook Poran Kak Pacheng, Senator Oidui, o Yang Waun Kupacho Tan Takapinseleta Lan Congressman Arbor. Sansal Mechon Saiwat sa Valier Nan Wayne Pohnpei ni February Su, February 12 o February 8. Ni February 5 parang kauno riyakitriya isak tayo sa pulmachay speaker and puinong kawata ko sa net kaysa kayo and Wayne Pohnpei, the Honorable Marvin T. Yamaguchi o Senator Rukukord pilpachota sangar Wayne Pohnpei ong nan Wayne away. Puan kak apali wiyapen kaulan puko ong Senator Mike Leola me pachpacho nanuman munian Wayne away. Ni February su parang kauno riyakitriya isak tayo Senator Wilfred Edmond, Senator Sheldon Nett o Legal Counsel Thomas Beckman, pilpachotar poran kak pacheng Speaker Yamaguchi o Senator Cord nan Wayne away ong nitatok kasampal. Me Speaker Yamaguchi pan walian ko Wayne Pohnpei ong waliya pa mesan saler pawa. Puan sansalong chon Wayne Pohnpei unsak metatok kasampal wach kasantier o puitar na papuarwalu parang kaunoria kutriya isak tayo. Pacheng chon sai watch o kawawi tatok kasampal watch ye Congressman at Large, the Honorable Peter M. Christian, the Wasay Nech. Mr. Nelson Wilson, mawiya so masan ko sapon Wayne Nechew, makukutanan Wayne away, mapilkop ko yanger and pilpukoki men Pohnpei Coros. Steve Savage, sang OIA, Weiner Louis, sang Consulate Office nan Wayne away, Steve Joseph, may so watch apapali Pohnpei Yaus, o warakin Senator Leola, Mrs. Thelma Johnson Leola. Sansal mesay watch pil sa palier Pohnpei ni February isak payo parang kauno riyakit isak payo. Ni February isak wano, parang kauno riyakit isak payo. Sa pulmachel po inong kawata ko sa net kaysa kay Wayne Pohnpei, Pacho yung ernan, kapay sa kanran na naray chungal wiya lamalam ko santik kayo and nanti yan tatok watch. Kulo kaysak na mensang nanwasan wiya lamalam, pay lapalap ng kolonya. Sa pulmachay speaker, the Honorable Marvin T. Yamaguchi, may pacho wan ruchungatar wiya lamalam watch o kamawakil lolong ruchungata sang wan paronte Senator Sheldon Nett. Puwag pacho tiyan ranwa chech ngalan kiyar quorum, ayon sansal may iraralap riyaw, may apol nan wiya lamalam ko santo watch. Iraralap kayo ye standing committee report, the report sang committee kan. Pan iraralap watch report riyaw me miye o ime pan sansal pa.
ye standing committee report nempe seresilu lepenial riye saktayu. Me pit iran pek yu on kamatongan yak yu me pan re ku wik riau. Sansan me report wat sang committee en chiak me Senator Sonster et Gorbachowan wiya chairman. Report watch pek tar kuen kak kapantala o ko purpuryang committee. Arre ye standing committee report nempe seropayu lepenial riye saktayu. Me pit karong yu me pit pui en totong kumisin en dialysis nan imuni en win Pohnpei. Report watch report sang committee en reson mau me Senator Net Bachowan wiya chairman o sansal me report watch kapantala. Ira lap karyao ye resolution kalanter te kamumatan pekpengkan. Pan ira lap watch kamumatan pek eu memomot unsak watch kachi. Kamumatan pek watch ye eloy nempe seropayu lepenial riye sakpayu. Me pit pekpen Pohnpei State Auditor en kak eu yang auditor en way chekan nang kante ke kapachapach watch o check wiyapen kanenen morning fishing fee nin tuen wakte kier nan person en kosonet en kante ke kapachapach watch. Kamu mata watch KPS sang Senator Simon o kopkoyang kamtien moni me Senator Coyle wiya chairman. Ira watch ko purpur sangar committee pomomoto insak en kak check o apali. Sainsal makamumata watch kapantalar. Ame church out pen Rongen Weeket nan Legislature o sepil pek o luklukacha kupurakan ong nan out pen Rongen me pampacho tomur. Kalangan o